Sasa huko wengine ambao watu wanapenda tu walipe kisasi. Arakumva ko bagomba kwihorera. Anapenda alipe kisasi. Murakumva ko yakwihorera. Hivi huyu alinifanyisia hivi. Ugati ko yamore hivi. Na mimi naomba nimfanyisia hivi. Nanye numva namukorera hivi. Hapana, tusilipe kisasi. Nitukihorere. Katika kitabu ya Waroma 12:19. Waroma 12:19. Aya inasema tusilipe mabaya kwa mabaya. Biblia inatubwira ngo nitukihorere. Tusilipe kisasi. Nitukihorere. Sababu kisasi ni cha Bwana. Kuko kuguhora ruko Imana. Bwana tusaidie sana. Bwana tufashe cyane. Tusikue watu ambao hawawezi kusamehe makosa ya wengine. Nitoa abantu batabasha kubabarira makosa y'abandi. Ukiona maisha yako wisuzumye neza ubuzima bwawe makosa nawe ubuzima makosa. Lakini sababu tuliokoka ariko bitewe nuko tuko na Yesu ambaye alichukua dhambi zetu. Yesu atwaye ibyaha byacu. Yesu ambaye alibeba ile yote ile makosa. Yesu atwaye makosa yacu yose. Ndio inatupatia ile courage. Ni watu kuruwa murava kuendelea mbele. Wo kukomeza mbele. Lakini na sisi tunafanya makosa. Ariko natwe turakosa. Ndio maana akasema kama husamehe wengine. Niyo mpamvu baba muhimu utawala Baba yetu aliye mbinguni hata wasamehe. Nasuri ijuru ntazakubabarira. Mungu atutendee mema. Imana tugirire neza.